je Una. Hitra je, čudna in bistra. To pa sem jaz, Lana, plesalka in deklica. Izbrali so me za vlogo Une. Una je popolnoma drugačna od mene. Ampak kako postaneš nekdo, ki je drugačen? Zato moraš delati, delati, delati in poskušati in vaditi. Za film Moj dedi je padel z Marsa smo imeli pred snemanjem 5 mesecev igralskih vaj. Zato ne mislite, da je igranje lahko delo. Pozabili so name, pozabili so name, pozabili so name, pozabili so name.